3, 2, 1, nil. Welcome to the Supro Show. We are the best of the best in the world. KN Television. Supro Show. Farewell. Hi, Supro Show tekillaruyssaarattum. Ayun Nikke. Apersaaqatisara. Qanavillus naapinnikkuis gruppingorlusi. Naapinniku naapillut qamma taamanik taatsilua kammaittorisuut taa naapinniaanner siullerme qarsarpu nipilersuutini sanasuorniarlut taa paasior sinaaf portalassallut Tava oqarput marluullas kammalaatigiittus taa ilqannu ilangukkavit No siullum qanormaa taatsi Getsassortarfim ima freestyler tiku taunammiumaak tau freestylerlut unammi tallappu tassan nalungilaalerpu ta sivitsorjussuasam su fisteqatigikkat korpeqatigileriasaarlut qanatuun Emma freestyler tan ilamnassuialarsinave taallaqarnan rapper Sal asulta oqaloriu sal improviseeripajaarlu qanisumaqaa Sal tas asulsuna oqaastakkut oqaatigiinnerlu sartaamatuvaja Okay qassunnukuyorarpusu atten 17 17 16 14 lilliu gruppissin kina taalliortartuga uanga uanga uang taalliussaagas ataatsimnaapittarpisimalun immik angerlarsmaffisiniluun taalliortarpis imaattarpuut nipilersuusalinnerarsumo taaliagissorsum tungussanerstaa taalliaarnassor taamerlaneri uuma okkorusillertarpaa erinaqarnerm taa tisaqqornermo Tava sarlu gruppissin arla sarl naalagaanerua imalunni sarl uanga nej uanga sui uanga ilisnukar ai attacking Waqingeloqarniku Okay taqanisumaqarpa illunnaalagaqangilis namminnaalaga Tusarnaartutserarpas ataas takunikuunginnitsu Jao Summe sum kitsersortarfi inussui pingasoria inussui pingasoria katuar marloria amma su sitim saqqummersitsamarpis marxisinkil ukiumman saqqummissoor musikvideortal tassam sinkileqartarpo imma pingasinnermoartarpo taa albumiqartarpo normorpassuaqartarpo taa marxisinkil immaasoo arfiniliusinnaa sinkil isoqqeqqani so imma album angumerisinnaangelerpun sinkil ikippallarpun marxisinkillayungil Taaqan akissaqartippisuusiitiiliarnisassanna qanu isillus musikvideoliarpas Ima alumma alluakilertussaava affaajugunertaa suusitaamoqorniku taa ongtaami fremdrift saama kileeqataao taa musikvideo kilissava taan taamiso ila Taimaawa oqalaarsinnaavun nuk ongtom iframdrift projektiuver nuk kommunianiittoq taakkua kalaallis ateqarnum inuusutsiuarsartut taa asiingitorpassuun projekteqarpo taa project-kikku ukua ikiorpai aam siitiiliarnissaan musikvideoliarnissaan Simipungayaasita taata imapungaasiit maasiistussagaamiinaamiina minersinnaanginnaami ja taatekkudimertut isigiin matariaqarpai aakuqatangutai qiasudanaanarsiaqimaareersimavoo parsisussatuarlu maasiuoo qaffinerpingassuinnarniku kioqarlunga
Sillum perteleqqaatta kagammitorisuugut taaqqaqqikkooriorlut ueqqaamava sunerpunguit taamat isumaqatigissuor fantarsuarlut martullut takorluullut arlaanni ta eqqarsaarlut kalaallunaa kisim angunniarluuluun arlaat rappertarlut ta angulerpop massik ta pingasuunnikuulerat aningaama tila taas Rossim taasartiop unakaarshitsim taaneqartarp maallorum taaneqartarpungun swippum taaneqartarp ta Rosssertorpersinnikuup kaarshit ilungallu tisqoluttuussaaru sisamaaluarpu Prosek qanu isumaqarami swap. Maasa illilla. Qanumma Prosek isumaqap Flosy ila. Flosy taamateqarpuu pissutialu imaat. Angioqqau akiniaasallu taallati ta aatiisallu eqqorterulorlu taamatu. Proseckim kuul. Qiseraangat aatittaratti. Ta isumaqap angioqqaas akararisi. Nee. Ilaat. Tallias tamam qanersaarl ilai ikiaornartum akerliuvusi taataas angajoqqaannut la sumiinnaasun taalliortuannarpis arlaan akerliullusi Wo dikativiugittavat ima taalliort ajarat nunnaaqaanga ilamu tamak saqqummikaaarniku sornuannersuku nikativiqarpallarni tasom aissaam nikativiilaaluat tamu Dorfum frederlitsissaaleqeruarlut ta qalumma dorfum frederlitsissaaleqeruarlut uopoin atissarsiarum asul isumoqartingiillu atissarsiorlung ta nissaarama project uopoin arlaanalleqqis ta taan ateriliinnerpa Talaga suteqingilata mammikimigasenut nungoreerpai kiaruummaartuta mammikooritai neripai isaayapalartuinnaata takkuseriaaqqarluni anisinnaasarpoqapersortikkamalunni takutingila taakkupalapisututikanna sungila tunisingilarpeqingila sianingilaqakisaqingila ningiuimerpoqakisaqarnani Atuarpasisuise. Førstegi iluutseqqatalaarunerpa. atu efterskolesu efterskooliangaillu Sumannerpas ilisse. Kunal sumannerpan. tunmarkim Tassamiisertaani. orste Illumma. Femmøller Allan kalaallan imaat efterskoleqatisaqarnerlusnalungalisi. Hua qanumma nalungasak tallimaappat atuaqatikmarl atuaqatik kukkukmarl wa kalaalmarlun arnaanna ta sunsiunertaalu efterskoolerniarpisi kalaal efterskolertarma tamu efterskoleers jo efterskoolernerpun ilniagissaqaruta kannipillersuutiliarnerm sukuyupparuissuuni pilersernerm tungasukuyuppassi so sinimini ilniarlu nipillersuutilior ilniarlu producer ilniarlu stemmetræning musikvideo Maase taalliornissinni suna angunniarnerpusarpasi. Qanumma soorl ulluinnern eqqarsa soorpuujuinnarniarneqartartuguyu eqqartorniartarpaa soorl meqqakisimiit tamakkakuyu soorl angioqqaapuujuinnaasut taamatuusis Kunu taallas oqaluttaarilaarsunnaavi suna imaripajaarneraa suna pillu taalliornersus. oqultualaissoo tama
тамаам исси нипилерсуутит тамаам иссиингиллут тааллут тамаам иссиингиллут оқариартуутаа тамаам иссиингиллут икиарнерт пиллуа ангеэққаа писсусерисартига имериаттукуйуп пиллуит тиллинниартарниут ну намнуу тааллиариссамаарпоqaатсаа атсаат нисумиссарсиара аммааса тааллиарникуу иммилли лисаритигисаллута акеқарисуу тааллиариликуу ка муана тисивил акераанеқарториссууникуу налуарсоо тааллау таамаа Swab, ilkalalunan arlaan oqaasaqarusuppat. Pikkunaak sis aleqina soqutiginangi pikkunaak taanneq aallarnissa. Qannam taataaniluarsisinnaavig. Nalukkersuis vakkaan. арлаарс фристайлаарилс маспроилаарту уақаатинникуугам эққарсалаарсинаасса freestyle-луангта сорл асулиор freestyle-лерпунг массаккут та микрофон тиунгиннаан эққарсарпунга қан freestyle-иссинерлун та микрофон тиуакку freestyle-иссаарпуйорпа таама туааннерила та арлаан оқалууннас сорл имма ана Yo, ilanikku qimaarusuttarpunga ukuiortuliораанга таа илаарусуттарпунга тиормилераангама пилаарусуттарпунга имераангама силааруттарпунга Project show полартораут торпелви амма ник тава qoinaruissa pulaarsinnaassi qeenaruissaarlilis pulaarsinnaagassi project Suprosio massaknaalerame ilanikke Mad flow in the house, bitches. Shit. Shit, qanoqiliussangmaka anna. No. Tullisaantakus asavassi. Bye. Ngayokama sokutingilanga imisega mingo kisimisunga ututamasa kisimitarpunga nerisisaraluwakka imertarpa meqaatallatu sorisarpakka ngayoqqavitimaltutiqunguyulatutikanaarsorunaawanga taamaangikkanga imaqakutakukukusu Welcome to the Supro Show. Frozen Ink Tattoo Kalakbu, Kakiortittarfimmut, Emilia Kalasimiu Pututikkiartulertaaku. People always talk about all the things they're all about. Frozen Ink Tattoo Abubugut. Sava. I am Skiltia. Emilia Kalasimiu There's something about this, let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. 'Cause I really wanna rock with you. I'm feeling some connection to the things you do. I don't know. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Lav. Jeg er døbt Laurits, men alle kender mig under navnet Lav, så det er lidt nemmere. Hvor gammel er du? Jeg er 41 der. Nu begynder det at blive alvor. Jeg siger, nu begynder det at blive alvor. Det er jod, det her. Take a look around. Everybody's getting down. Deal with all the problems later. DJ don't touch that crossfader. Hvorfor har du valgt Grønland? Altså for at åbne en tatovering her i Grønland? Først svare på, hvorfor Grønland. Ja. Det var... Jeg begyndte at søge arbejde kun i udlandet. Og det første sted, jeg fik en kontrakt, det var på Thule og på Bitufik. Og så er jeg blevet hængende. Okay. Og med tatoveringen, det startede, fordi jeg var nysgerrig. Og så er det stille og roligt udviklet. Det var helt lige på hobbyplan, da jeg begyndte. Jeg ikke engang overvejet at skulle være professionel eller noget. Det var kun fordi, det var spændende. Og så, jamen tiden er gået, og
Nu har jeg det her i dag. Med en stor og en lille kugle. Alternativt, den pakker vores liv. Og det skal det ikke være. Du kan stadigvæk nå at bestemme dig. Jo, de 2 små i stedet for den store. Der eksisterer ingen uddannelse som tatovør. Nå. Det er en lille fordel at kan tegne. Der er 2 måder, man kan starte på. Den ene, det er på 0, altså prøve at blive selvlært. Og så den anden, det er at gøre sig gode venner med en butik, eller ejer en anden butik. En, der kan. Som en slags mesterlærling. Men i bund og grund, så eksisterer der ingen uddannelse som tatovør. Du kan ikke få et svendeprøve. Du kan ikke få noget papir på noget som helst. Den eneste måde, du kan sælge dit arbejde på, det er den viden, du har. Og din portfolio, dit fotoalbum. Jeg siger sådan ikke så meget, fordi du ved det lidt i forvejen, og du virker ikke specielt nervøs eller noget. Så det er næsten bare et job. Det tager... Hvordan gør det tager? Et kvart sekund? Ja. Så glider det hele lidt nemmere nu, hvis der er noget vaseline på. Så er det her, du ikke gider at kigge på. Nu er det plads for sidste gang. Tell a nigga if you won't try it, then bitch, come on down. No sweat, no blood, no tears. And if I tell you it's the shit, then bitch, that's what it is. Been so long. Say. He's been on. Say what? Get on the floor. Som du skal hvad? Dyk eller dø? Så galt er det heller ikke. Men ved du hvad du kommer? Du kommer i Guinness, for du bliver den første. Jeg hjælper dig med at komme i Guinness, hvis du dør af det her. Du bliver den første. Watch your back. Danger. Look what? Get on the floor. The nigga right here. Get him up. Danger. Sing danger. Get on the floor. The nigga right here. Sing it. Danger. Get on the floor. The nigga right. De fleste kunder, mellem 60 og 70%, det er kvinder. Og mellem 25 og 45, der er aldersgruppen. Men det er ikke målgruppen, fordi i dag, der er det alle. Alle samfundslag og alle aldre. Den ældste kunde, jeg har haft, er 73, 75 eller sådan noget. Så kommer den kolde tang. Jeg tror faktisk, du er mere nervøs, end jeg er. Nej. Men det er dejligt nemt, det her. Med det maveskin. Du er meget tæt på at være lærebogs eksempel.
Ja. Da du fik en lavet sidste gang, fortalte de dig noget om, hvordan du skulle trække vejret og alt det der? Ja. Og stadigvæk den i tungen. Det er det samme. Ja, det er det samme fidus, man bruger, ikke? Så træk vejret rigtig dybt ned i maven, ikke? Puh, det er rigtig dejligt, ikke? Så trækker du det rigtig dybt ned i maven. Prøv at holde det dernede. Holder du vejret ned i maven, så puster du ud. Lav, ved du, hvordan tatovering er opstået? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Af gode grunde. Men vi skal helt tilbage til stenalderen. Der er der en teori om, hvordan de gamle agerbrugere, opstarten til landmænd, det man lever af, de brændte skoven ned i Europa, og så de fik ryddet jorden og kunne dyrke den. Og så går teorien på, at sådan en splint er noget brændt træ, der er halvvejs forkullet. Det er en, der har stukken sig på, trådt op i en fod. Og hvis det er sådan en halvbrændt træ, så er der masser af sod udenpå. Ja. Og så har han fået et sår, og sodet det bliver siddende ind i huden. Da hans sår så er vokset sammen, så er der en slags tatovering, man sige. Så sidder der noget farve ind i huden. Når du været ned i maven, så puster du ud. Det var det. Og du skal lade være med at grine, fordi din mave den hopper. Så skal vi lige have den der væk. Så du ikke får en 8-49 andre piercinger også. Jeg skal lige stramme kuglerne til. Se, så nemt var det. Er du svimmel eller skidt, det passer, eller noget som helst? Overhovedet ikke. Mine hænder, det er bare meget gode. Ja. Kan du fortælle lidt, hvordan du tatoverer? Jeg kan fortælle en hel masse om det de næste par timer. Jeg kan vise dig lidt af det. Ja. Du kan se udstyret, og så få en idé om det. Det er... Det er simpelthen en nål, der laver et hul i din hud. Der er en pæn stor model af slagsen. Den sidder i sådan en rør her. Og så bliver det hele sat op på maskinen. Nu kan du se herude i spidsen. Der kommer nålen frem. Ja. Hele maskinen heroppe, det er bare strøm, der får den til at køre. Ja. Og så kører nålen sådan op og ned. Ja. Og laver hul i den hud. Og det ender i et eller andet, som man nu vil have det til. Efter behandling og pasning af kropspiercinger og rengøring, vask hænderne grundigt med almindelig uparfumeret håndsæbe. Skyld din piercing med varmt vand og fjern eventuelle skorper fra smykket og hulkanterne. Bland et par dråber sæbe med vand i håndfladen. Knid blandingen ind i piercingen. Drej ringen eller træk staven frem og tilbage nogle gange. Vend et par minutter og skyld sæben grundigt ud.
Husk, brug aldrig stærke rengøringsmidler som sprit, klorhexidin eller brintauilte. Og lad også være med at bruge defektionsmidler, som for eksempel specialsæber eller T3-olie. Undgå problemer. Den bedste måde at undgå problemer ved en piercing er ved at følge disse simple råd. Lad være med at røre ved eller slikke på piercingen. Lad heller ikke andre gøre det. Sørg altid for at have rene hænder, når du rengør piercingen. Hænder er kun rene lige efter du har vasket dem. Sørg for at rengøre piercingen efter anvisningerne. Brug et rengøringsmiddel, som du kan tåle. Den må ikke indeholde hverken parfume eller alkohol. Spis sundt og tag en daglig vitamintablet og få det i nattesøvn. Helingstiden kan reduceres en smule ved at indtage en tilskud af zink. Emilia, puttutilaqa annilaangavit. Immangu. Qanu eqqarsarpat. Eqqarsaatiqin nalluaq eqqamangilaaqan eqqarsarnil. Puttutikka annernerpa. Iya. Ataila puttutingilatit suseqaramiun kingullarmik. Aseruttaa. Oqak aamputorarput serli annernernerua pulutiklun oqak qalasikkulluun. Qallasik. Mai sokutingilanga imisiga mingo kisimisunga uttuta masa kisimitapunga narisisaqaluwakka imertarpa meqqaatallatu sorisarpakka ngayoqqavitiimaltutiqunguyulatutikanaarsorunaawanga taamaangikkanga imaqaqutakukukusu ataatapikiaruurnartoquannilisaneruwaaqanermitaava perussaanga ngayoqqaakka hasigisapakka aaqatusaarlarsinga perursalarsinga uqarfiisaraluarpakka uneqqullugi kisiannitusangilatusarusungila meeraaigamagooqartussaangilanga meeraigumami kisimisunga Lissimaqasiipuyuinnarlugi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissigi morneqikiarorne qallamillunaami lissimaqasiipuyuinnarnagi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissi morneqikiarorne qallamillunaami kisimiippungayaasita taata imappungaasiit maasiistussagaami naami naminersinnaanginnaami yataatakkudimertut isigiinnartariaqarpaai aakuqatangutai qiasudanaanarsiaqimaareersimavoo parsisussatuarluumaasiuvoo qaffinerpingasuinnarniku kioqarlunga ataatapiliniartippaanga qanorsanassagiga kengusuttarpunga taamaperorsagaagama kisian allangortissinnaangilaraa iminummi perorsanginnama perorsaasut suliai naluakkaa qanorittususinnut misigisakkamalipakka lissimaqasiipuyuinnarlugi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissigi morneqikiarorne qallamillunaami lissimaqasiipuyuinnarnagi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissi morneqikiarorne qallamillunaami atatagassuteqingilartammarmikimigasanut nungoreerpai kiarornaartutamarmikooritai nerivai isaajapalartuinnaadaatsakuseriaqqarluni anisinnaasarpoqapersortikkamalunni takutingila taakkupalapisututikannar sungilar tunisingilarpeqingilar sianingilaqakisaqingilar ningiuimerpoqakisaqarnani aasitatorluni yatamu taarsersinnangipitukitattortuaannartor nerisassat puyuinnarlugit uagusutussaagut nerisanerpugut imaluunnitimertut isigissavagut naamin qatsunaqa taamatuaannartut taamaamatsungilasai lissimaqasiipuyuinnarlugi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissigi morneqikiarorne qallamillunaami lissimaqasiipuyuinnarnagi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissi morneqikiarorne qallamillunaami lissimaqasiipuyuinnarlugi lissimaqasiallatulli paarisigi naamigilissi morneqikiarorne qallamillunaami lissimaqasiipuyuinnarnagi
Lissimaqasi tulli paarisigiina mikilissimorneqikiaroorne qallamillunami